Татар информ 1990 елдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Кадерле дуслар, берничә минуттан Болгар радиосының бәйрәм концертын башлыйбыз. Сездән телефоннарыгызның тавышын сүндереп куюыгыз һәм уйнап зарядкасын бетермәүгез сорала. Чөнки бәйрәм вакытында яраткан җырчыларыгызны видео һәм фотога төшерәсегез килер. Ә хәзер күршегезгә борылып карагыз әле. Әгәр елмаймыйча утыра икән, бәйрәм белән котлап, кочаклап алыгыз үзен. Шулай ук, икенче як күршегезне дә онытмагыз. Әйдәгез, читенсенеп тормагыз. Әгәр инде сез бер-берегезне котлап бетерсәгез, без башлыйбыз. Hayırlı kez Kazan. Beyram bilen Kazan, hürmetli Tatarstanlılar. Hayırlı kez sizge burungular. Burungular? Yeni geldiniz bilmeli. Bugün bit Kazanımızda resmi rəvişdə 1013 yaş. Ofisial bulmağını күпме? Onысы шулай Рүстәм, тик бүген бит биредә бурынгылар утырмый, бүгенгеләр килгән. Сыңнак менә бурынгылар аркасында бүгенгеләр бүген монда утыралар да инде. Ярар алайса. Үткәннәргә рәхмәт әйтеп, әйди киләчәккә зур өметләр баглап,
Biz bugün konsertimizni boshlaymiz. Konsertimizning olib boruvchilari Bulgar radiosunun bosh muharriri, prodüseri İlfar İldusova Karimov. Hem Bulgar radyosunun ertangi shay topshiruvini olib boruvchisi. Tataristonning ot qozonan artisti Rustam G'ayzullin. Hurmatli do'stlar, endi İlfar bilan biz ikkovgina olib boramiz deb o'ylay ko'rmagiz. Bizning xizmatdoshlarimiz, kollegalarimiz, birsinden birsi shibar Oygul Xayrullina. Biriga chaqirg'ali Gulnoz Fayzrahmonova Noyla G'ibadullina. hem Indira. Evet, iyi güzeller. Kolay gelsin. Güçlü sastav. Yani endi hurmatli do'stlar, anlagansızlar, biz İlfar bilan bugun konsertimizni olib borar uchun, qizlarimiz qarab saqlanir uchun. Endi shirlar uchun haligi sahnaga Rossiyaning ham Tataristonning xalq artisti Venera Ganiyevani chaqiramiz. Qarshi olinglar. Eğer
һәм Bulgar Radyosu tarafından uyushtirilgan bayram konsertine dərrəv itib jıyılgan, yaratgan tamaşaçılarımız, bayramlar mübarək bulsun. Əligənə Çeçəklər Löşəm degan jır tыңladığız Nail Qasimov sözləri, Fyodorov kuyuna yazılgan jır, bunu qoya qoyayım ekan. Şiratda jır premyerası bular. Мәңгілік тема. Ол біздің ғазиз әнилерімізге бағышланған жырлар һәм жыр премьерасы Наил Қасимов сөздеріне yazılған Шахзат Разметов күйі әнген көздері.
siz. Men aytam qudretlerinden kelsa bu yigitlar birisi de siz bilmesleri bizga, eymi? Heytmede bizning de bir halkımızını selamlisi kile. Ya, nişik hallarigiz? Esen sog'lig'ina kelib jetdingizmi? Kayflarigiz nishik? Mana shunday bo'lsin. Senga narsa bo'ldi tag'in? Qaralin, Ozod Fazliyev ömrün kimga bag'ishlagan ekan u? Kim ekan u shu baxtli kishi? Chunki bu oshig'ingda kimga bo'lsin endi ol suvnadir? Jırlaganda ismini aytmay bitali. Qizi sen elle Ümitsiz shaytonga nadilar. bilasizmi mana umidsizlar ne qadar? Olaysaydı tamaşaşını yoliqtirmay qarshi oling'iz Ozod Fazliyev singa. Hayırlı işler. Mahpussuzlar evde benim sen karışır gayrı de görme Hrislerin ışılarına sağlık Onlardan dik güzel şehirle Sina Siyülerim sinarına Sina Rahmet yansın duvarına Sina Yüreğinden bir üzümünü Bağışlayayım ömrümde Sina Sina Siyülerim sinarına Sina Rahmet yansın duvarına Sina Yüreğinden bir üzümünü Bağışlayayım ömrümde Sina Kuyruğuna bağlı koyarım Başlık beni üzüyesin Gözlerine diye görmesine Terişte bulup görünesin Sina Yüreğim sinarına Sina Rahmet yansın duvarına Sina Yüreğinden bir üzümüne Bağışlayayım ömrümde Sina Sina Yüreğim sinarına Sina Rahmet yansın duvarına Sina Yüreğinden bir üzümüne Bağışlayayım ömrümde Sina Bölgelemeye Sinirlerde Yaşa sen de iki mertebele Var mı gel ol dünya yüzlerine Bizdeki gibi mahtur yaşayanlar Sina Siyülerim sinarına Sina Rahmet yansın duvarına Sina Yüreğinden bir üzümünü Bağışlayayım ömrümde Sina Sigarları yollarımız her vakit yanaşarızda olsun Yaratın gelsin Sina Siyülerim sinarına Sina Rahmet yansın duvarına Sina Yüreğinden bir üzümüne Bağışlayayım ömrümde Sina Sina Siyülerim sinarına Sina Rahmet yansın duvarına Sina Yüreğinden bir üzümüne Bağışlayayım ömrümde Sina Bağışlayayım ömrümde Sina Ozod
Шатлыклы да, biraz моңсу да көн бүген, шулай бит. Гүлназ, нишләп моңсу булсын? Шундый матур бәйрәм концерты сезгә дә ошыйдыр дип уйлыйм. Рәхәтме концерт? Ансы шулай бик менә җәйне озатабыз бит. Берничә көн генә калып бара, мин әйтәм шуңа моңсу. Син җәйне әйтәсең икән. Шуңа да җәйне яратмаган кеше юктыр. Әле бит аның сагынып искә алырлык матур мизгелләре дә була. Матур мизгелләре дә була, тик үкенечле көннәре дә буладыр. Нәрсә сөйлисең? Менә Айсылу Габдинова турында әйтәм әле. Нәрсә булган? Мин әйтәм, юкка гына гөнаһ дип җырлап йөрмидер. Туктале. Исеменә генә карап, әллә нинди нәтиҗәләр ясамыйк. Башта җырны тыңлыйк. Каршы алыгыз. Айсылу Габдинова, гөнаһ. Ayşulu Gabdinova. Sizin alkışlar. Bayanlarda Rezil Kamalov, Bayanur Muratov. Нәрсе істің? Көздерің егірі. İlfar, Ә? bilesin mi ne bu sahnede? Ғұмырда da bir
қойда да бір қойшан да болмаған бір шақ бар ешкейді. Рүстем, кіші шоққа тұрам деп штансыз қала көрмей әмі. Қытықлар келе қаттайын бар. Білесің бі, қазір бомба болашақна, шын бомба. Нәрсе? Көресің келе ма? Әлбетте келейін шулай сөйлегеннен соң. Ерар, бұлғар қыздарын шақырып қарады. Биттілеп, hürmetli тамашашылар, қоршалығыз, ең шибәр қызларыбыз. Бұлғар қызларын сәхнеге шақырам. Рүстем, біздікілерді шықты ғып кетті. Сіз түгілейгіз қыздар, сіз түгіл. Düşte gördüm Sina nasip yar buldum Elle uzun sikirledin Elle dayan darmuna Elle uzun sikirledin Elle dayan darmuna Dayan darmuna yüzemin bunlarında Darmun tügülü duya uzun bibrele kullarında буласым килә. Булсаң, кем комаша ул истеңа? Мәҗбүри бәхетле булып булмый бит ул. Мәҗбүри юктыр. Ә менә йөрәгеңне тыңлап, аның нәрсә әйткәнен теләсә, бәхетле булып була. Тыңлыйм, аңлыйм. Ул бит бәхет таләп итә. Таләп иткәч, әйдә чакырыйк. Тукта, бәхетне чакырып та буламыни? Нишләп булмасын? Әйдәгез хәзер бергәләп чакырыйк. Каршалыгыз. Бәхетле төркеме.
saklıysan, gayiplenip sanlıysan, mina tuke saklıysan, unutamıysan. Min gayiple, seni izlep yaratanla, min gayiple, aralarda soğutanla, min gayiple, lakin affı sıramıyman, min gayiple, çünkü silah taşanmıyman. Hislerimdeyken, yanımda birdeyken, aşağıda gideyken, degan va'dalar. O'tgan-o'tganda qolsan, kimgadir sabab bo'lsan, hislarin yo'qotmasdan, naqlab saqlasan. Min g'ayibli, seni izlab yaratganla, min g'ayibli, aralarda soğutanla, min g'ayibli, lakin affı sıramıyman, min g'ayibli, çünkü silah taşanmıyman. Seni izlep yaratanla, min g'ayibli, aralarda soğutanla, min g'ayibli, lakin affı sıramıyman, min g'ayibli, çünkü silah, min g'ayibli, seni izlep yaratanla, min g'ayibli, aralarda soğutanla, min g'ayibli, lakin affı sıramıyman, min g'ayibli, çünkü silah taşanmıyman. Min g'ayibli, min g'ayibli, min g'ayibli, min g'ayibli. Бәхетле төркемі. Бәйрәм белән Татарстан, бәйрәм белән Казан. Бәхетле төркеменең бәхетле егетләренә кайнар алкышлар, дуслар, тагын бер тапкыр. Kızlar, basınız hadi bastınızlar. Hem de bir retke. Бастык. Qaysı kızın işi bu? Qaysı kızın işi deyim? Нәрсә турында әйтәсең соң син? Нәрсе турында? Менә моның турында әйтәм. Qaysı kız yavıştırdı? Исемен язып калдырмаган бит, кем белсен инде аны хәзер. İsmini yazmagan дейсең инде ярар. Шуна чыгам әле мин моның. Исеме дигәннән Рафинаган Юлина, исемсез хат. Әйдә киттек. Sensiz hat kilidi bik sumarım, ismini koyşalı yoğalttım. Ömür boyu min bütün sözümle senin isim bilen yuvattım. İsimsiz hat, yaşırın hat, kimden ikerini bilen. İkimiz iki yoldadır, ülkelerini bilen.
Сәкинә Ганиуллина. Бер мизгелне дә әрәнитмичә сәхнәбез түренә Татарстанның ат казанган артисты Раяз Фасыйховны чакырабыз. Гомер кадерле мизгел. Сезнең алкышлар, дуслар. Beyran bilen. Terikmiş gitti. Dünyada ömründen Abdullah Mustafa yaşamak her bir mizgille meşakkatler dolular. Yaşı gelir, yaşın bulur. Bu dünyada ömründen de ayrılık görmüyor. Yaşı gelir, yaşın bulur. Bu dünyada ömründen de ayrılık görmüyor. Rayaz Fasıйхов. Kızık indi bu parlar imen. Yürgen şakta tıynak kına süйләшеп, сайрашып yürüyler de anları üylenişkeş dübür şatır kile başlıyorlar. İspan kanları oyunu diyersin. Karşı alığız. Sahnede Elmira Gülfanova bilen Rafil Jalaliyev.
köşelerinde Güzel aşkınıp uçraşular güde Qarashlaringdan men qo'shiqlar qo'llar Sehrladim bit yolqinsiz yonda Yumaqshasin gullaring Yoqmasin nurli ko'rganing Qizini shashirganing Gulga yozsin sening bilan bag'ring Yumaqshasin gullaring Yoqmasin nurli ko'rganing Qizini shashirganing Gulga yozsin sening bilan bag'ring Aşkınlarım bulsunlar hayırlı Bari singene üstün bir bağrını Anlamıysın şol benim hislerimi İşitmisinle söyür sözünü Yumaqshasin gullaring Yoqmasin nurli ko'rganing Qizini shashirganing Gulga yozsin sening bilan bag'ring Saf mahabbetin bir kavunur elli Senin de yürek bir sağınır elli Yaratılarım yüreğinin nazlar Bizni yükerler mehabbetli yazar Yumaqshasin gullaring Yoqmasin nurli ko'rganing Shashirganing Gulga yozsin sening bilan bag'ring Yumaqshasin gullaring Yoqmasin nurli ko'rganing Qizini shashirganing Gulga yozsin sening bilan bag'ring Gulga yozsin sening bilan bag'ring Elmira G'ilfiqova, Rakil Jalaliyev. Geçti alkışlar. Ulfa. Nerse buldu indirsin. Lan ne diyorsun sen Ulfa? Ne diyorsun? Mena rahat, min baxtli. Nersesin bu? Nerse buldu? Nerse buldu değil. Kızlar iyi mi? Sahneye şırınga irip girmeyler. Ssenariyini yaşırganlar, mikrofonunu soldurıp, olup kuyganlar kışka tavıp lektirip çıktım. Şoyaralar senin bilen Rüstem, bir şomaydı. Eytireyim o şoyarların. Eytem et. Hey. Ey bu Ya. turmuş. Hoş olunuz. İlnaz Bak. Şimdi aşyanın baş yürüsü kirmilekin
yarlılarda İki aşkın circide Hay vurdurmuş vay vurdurmuş Bayılık ile de gider Bayılarlara yarlılarda İki aşkın circide Siz kim kurgan Uynab gülüp yaşay bilsen Dünyalar cennet iken Hay budurmuş vay budurmuş Bayılık ile de gider Bayılarlara yarlılara İki aşın circide Hay budurmuş vay budurmuş Bayılık ile de gider Bayılarlara yarlılara İki aşın circide Bu durmuşlar kızak bilir Ta verirsen kızırın Kızık tügüldür dik baylarga Bir gün cuysa baylığın Ay vurdurmuş vay vurdurmuş Bayılık ile de gider Bayılarlara yarlılara İki aşın circide Ay vurdurmuş vay vurdurmuş Bayılık ile de gider Bayılarlara yarlılara İki aşın circide Bayılarlara yarlılara İki aşın circide Vay vurdurmuş, vay vurdurmuş Hadi rahmat. Bunun ham bitirib qo'ya qo'yacaqman deydi. Rahmat qazon. Chin ko'ngildan. Rahmat bayramlar bilan sizni barig'ingizda barcha esanlik, sog'lik, mana nihoyat endi shunday bayram konsertlarida siz bilan ko'rishlar tag'in nasib bo'ldi. Mana bayram degandan hali bek qiziqli hal, haligina Filus Qohirov bilan Rayaz Vasifov bilan yashab turamiz. Shig'ir oldindan Rayazdan Rayaz söyleyindi. Bir qiziqli hal söyleyinmi sizga-da? Çünkü ko'ngilsizlanib o'tirmag'iz, jedisidan kelgan shekilli, hozir jilmayib o'tiramiz. Emishdir ikki ko'rshi xotin uchrashganlar, kim deydi? Farida bilan Oysulu deydi bu. Andaylar yo'qdir bunda. Mana ikkisi uchrashganlar, mana men söylemayman, mana Rayaz söyleydi. Menda shunga direkt qiziq bo'lsa shunga aytaman, söylab qarayman degani. Ikki ko'rshi xotin uchrashganlar-da so'rashlar ekan, nechik hallar, birsi-birsining hallarini so'rashqach, Farida aytadi, Oysulu, mana qarab turamda, sen kir jug'an sayin постоянно quyosh chiqadi. Mana sen kir juğa boshlaysan deb, men de jug'arga turam, sразу yomg'ir yowa boshlaydi. Narsadan u? Sen birar bilasizmi, aning bir sababini degash, degi Farida aytadi, bilan deb aytadi, buning Allohning sababi yo'q endi. Mana men söylemayman, Rayaz söyleydi. Bilan men aning Allohning sababi yo'q de, erta bilan uyanuga deb aytadi, men yonimda yotgan mushigimga qarim deb aytadi, turuga uyanuga. Agar dedi o'ng yoqqa burilib yotgan bo'lsa, quyosh chiqadi. Sol yoqqa burilib yotgan bo'lsa yomg'ir yog'adi deb aytadi. Ha bosib tursa, nishiksin degach, "Sen bayram kunida kim kir joyingda" deb aytdi deyapti malay. Mana malay. Qanday bayram bilan sizni baribizda. Baribizda bayram bilan tag'in bir qat endi Shiratda ko'ngilli motorchilarni jillar uchun men endi o'z yanimga chaqirib qolaman turmush iktashimni. Ishmo'ylanizin Go'zal Idrisova bax. Bizimiz sahne, tanıştık
Ошасын килә. Сың балакайым, ұшар үшін құш болу керек түгіл деп білемін өзі. Син самолетка утырсаң да җитә димәкче буласыңмы? Юк инде, мин бит тимергә утырып очарга теләмим. Ә менә кулларымны җәеп менә булай күккә күтәрелергә телим. Сенің бір генә дә бәхетле булганың юк ахрысы, кызы. Сың гашыйк буласың да күпме телисең, шуның кадәр очасың. Олайса минем бәхетле буласым килә. Юк, менә барысы да бәхетле булсыннар. Әйдә шулай булсын. Йөзек кашы кебек җырчыбызны чакырыйк әле. Лилиана Ерназарова, каршы алыгыз. Liliana Yernazarova. Добрый вечер, уважаемые друзья. Хайерле кич. Да-да, я специально выучил татарский язык, и меня зовут Дамир Нагиев. Мой друг
Салават чакырды меня на свой юбилей. И сегодня я буду приглашать на эту сцену самых любимых артистов Салавата. Но я привык объявлять артистов за кулисами, поэтому, думаю, вы не против, если я продолжу эту работу и на этой сцене. Спасибо, спасибо. А вы увидите меня на экране. Итак, кадрлі дуслар, первый наш певец приехал на этот концерт не на машине и не в автобусе. Он прилетел на НЛО. Этот чувак просто из другой планеты. Фанатки называют его, любя, бурундучком. А когда он выходит на сцену, девушки просто сходят с ума. Но сначала давайте послушаем комментарий Салавата Зайкиевича. Сен яш, әрсіз, стадиондар жадысың. Мен сенің үшінші курстан тұрып. Итак, встречайте, Элвис Пресли. Ой, извините, Элвин Грей. Ну, по-татарски Радик Юльяш. Продолжаем, ребята, наш юбилейный концерт Салавата. И следующий наш участник – это колобок татарской эстрады. Он любитель татарской кухни. Да что там говорить, любитель любой кухни народов мира. Когда этот малыш выходит на сцену, люди садятся на диету. Рядом с ним даже Вадим Захаров кажется обычной моделью. Но для начала послушаем Салавата Зайкиевича. Şuraya evlerine belki açıktan etek gerektir. Dürüstlüklerine, haklılıklarına жеңіп бала ойымсыз көрініштеріні. Мен ақшаған ебірелі бек көп, оқшамаған ебірелі бек көп. Ләкин біздің бала етіп ұшырашып, жашып отырғанымыз жоқ. Зор әңгіме құрып. Шоған көре, бүгін мен нәрсе айтсаңыз да шоңа риза, һәм өзімнің әрбір әйткен сөзіме жауап беруге әзір. Итак, встречайте, Винарис и Лиги.
Что-то я, по-моему, немножко набрал. Надо похудеть. Итак, продолжаем, друзья, наш юбилейный концерт Салавата. И у нас остался еще один участник. Я даже не знаю, как его объявить, потому что он более популярен, чем я. Это Лепс татарской эстрады, чистокровный мишарин нурлатской породы Фирдус Чамаев. Но для начала опять же послушаем Салавата. Bilmem sahneye mingeç uzun keşede president iken, takımlarda president iken, men olayım bir şiir dedi olayım. Sahne şiiri, bilmem idi. Ну, встречайте, Федя, дерзай, запускайте бычка. Yumurhan parodiya ustasi Ildar Yamaliyev. Ildar Yamaliyev. Нәрсе Гүлназ? Қора Нилфар, міне шығып бастым да нәрседір әйтірге тілеген едім, ұныттым. Сценарийni qaraysiz. Yok, ssenariy bo'yicha tug'il edi u. Jamoat bilan qizlar xatirining ochiq misoli shu bo'laydi u. Shundoq, kulmayli. Nenidir bir so'z aytasiydim, unutdim. Yoratan men xotin qizlarni o'zlari nidir o'ylab chiqaralarda, onları unutib biz irotlarning boshini qotiralar. Yarigina, sen isingga tushiratir, amin shiratdagi jirni e'lon eting. So'z o'ngaydan isingdami erkam deb atalar. Mine. İsime düştü. Min aytam. İrkem deb indashuvchilar bugun yaqinlarin bayram bilan qutladılar mikan hali? Qutladingizmi? Qutlarga unutmag'iz, ham va'dalaringizni o'tagiz. Endi biz shiratdagi jirishlarni sahnaga chaqiramiz. Alsu ham Florid G'izzatullinlar. Isingdami erkam? Assalomu alaykum qozon
mında bir важный процесс var bizler. Gitti mi şimdi? Hele kaçığa mıydı o? Girişiler mi? Baktı bu. Ey de alkışlı galiba. Ey alkışlı. Buna şulay bulunmak gerek. Tris iken buldururga okuruna kadar. Şun yigit. Blondin. Rüstem, Eye. sen yıldızlarını küzetip barasın mı? Eye. Kiş sayın uğramga çıkıp sanap çıkam burunlarından iken deyip. Yok indi şoyar mıydı? Ben şınlap sürüm diye. Barısını da көріп күзәтіп бітіріп болмай әлбәттә, тик шулай да караштырып алайım неге? Білесіңме? Бұл үзіме генә бір пәпитеп үпкәннән, икәүдән икәү дип жырлап йөргән пар, кинәт генә хыянат турында жырлый башлады. Инде хәзер барысы да жайлашты, кавыштылар дип торган идем, хәзер яратам димәсен миңа дип жырлыйлар. Китан араларынан берәр кара мәшһүр үтмәгәндер бит. Кара нинди мәшһүр булды икән ул? Әйдә үзләреннән сораштырыйк. Әйдә. Каршылыгы сәхнәдә Зинира һәм Ризат Рамазановлар. Каршы алыгыз дуслар. Әллә күзләр диеп üzüleme ömür sabırlıkны каян табарга Яшен уты кебек күңелләрне телеп хыянәтең керде арага яни шикелләр иде буласың булайды түзигәле дисе бергәлләр Әйтүгенә җиңел онытырлык түгел хыянәтең бит ул хыянәт Күз алларым тыман Иләр суык сыман Яшәүменең тәме калмады Гафулар итимә алыйсылар килә Кыям ләкин сине Яни шикелләр итеп буласың булайды Түзигәле дисе бергәлләр Әйтүгенә җиңел онытырлык түгел хыянәтең бит ул хыянәт Яни шикелләр итеп буласың булайды Түзигәле дисе бергәлләр Әйтүгенә җиңел онытырлык түгел хыянәтең бит ул хыянәт Яратмыймын димен, әлдә синдә күңел ни җитмәде безгә җанашым. Булыр диеп бәхет буламасын әйтеп Яни шикләр итеп ышанмый Яни шикләр итеп буламасын
Ramazanovlar. Bayandar Nurmuratov, Skriptida Dina Zakirova. Hem bizning mavzularimiz yana ham Rizat Ramazanovlar. Qarаңызlar, siz avgust oyındагы Yıldızlar Yong'urun күрдегезме ул? Әлбәттә күрдек, һәм бик күп итеп теләкләр дә теләдек. Тормыш кошарлар микән? Әлбәттә ашачак, нигә ашмаска ди. Шулай мәсәлән, минем бер теләгем инде тормышка ашты. Без рәхәтләнеп, тамашачыларыбыз белән концерт карыйбыз бәйрәм көнендә. Минеке дә чынга ашты. Шуннан да без һәм сез нинди бәхетле. Илфар, дәшмисең, мин әйтәм. Синең теләкләрең тормышка аштымы? Йолдызларны күрдеңме? Күрдем, теләдем, үтәлде. Соң инде әйдә сөйләп җибәр безгә. Ник монда сөйлиммени? Беләсез бит инде радиода ремонтлары. Бер көн эштә соңга калдым да, караңгы төшкән, өйгә кайтырга дип чыгып барам. Чыгып калындым да барып төштем. Вәт теләдем теләкләрне. Илфар, теләкләреңне күз алдына китерәм, тамашачылар да күз алдына китергәндер. Шулай бит. Чынга аштымы соң, үтәлдеме? Ашты инде, чыбыкны җыеп куйдым да урынына куеп өйгә кайтып киттем. Йолдызларны күреп булмады. Ярый, ни кызганыч без әлегә сәхнәдә һәм күктәге йолдызларны күрә алмыйбыз. Аның каравы тамашачыларыбыз белән бергәләп сәхнәдәге йолдызларны күрә һәм тыңлый алабыз. Шулай бит, дуслар. Каршылыгыз Татарстанның атказанган артисты Филүс Кахиров.
hürmetli dostlar. Günlerimiz ayaz, turmuşlarımız yemli bitsin. Efendim bir gelen. İşik alanında yerimin parlar yavsa garimin şolu parlar yavsa garimin Sindeli başka yatamın can yemeğim yamanı sulam yerimin Timir şana parlar yara bu yüreğim yana şan bu yüreğim yana Bu yüreğim benim yana can yemeğim siganim yana bana Bu yüreğim benim yana can yemeğim siganim yana bana Tataristan'ın ot kazanan artisti Filus Kahirov. Bayanlarda Tataristan'ın ot kazanan artisti Rüstem Rahmatulin hem Aynur Muratov. Kızlar, kızlar ediyoruz değil mi? Oy ay, bu kızlarga iriktirsen beylep koyarlar idi vallahi. Getir. Yigitlar, Babratski. Bizning sizga bir taqdimimiz bor. Ey durustan da yigitlar, eydagiz havo sulab bir oyoqlarini yozdirib jiberamizmi? Eydagiz hadi. Kızlarını da o'zingiz bilan olasiz. Men bunda suylashdim. 15 minutga konsertni to'xtatib turgan riza bo'ldilar. Hayda. Demak 15 minutlik teneffüs.
Etna Show Zeynep'ti. Sizin alkışlar. Nihayet teneffüs tamam. Aydagi sözümüzge özümüz alkışlayalım dostlar. Hem biz ikinci bölükne başlayız. Әлі нинди егет белән диегез? Nindi jır. Ya aytınız indi sahnemiz turuna kimni çağıramiz? Сценарийni qaramadingmi dey? Sahne ortunda artistlar bilan oralaşıp qararga da unutqanman. Sen aralaşıp yerip odaşıp qoladingmi tag'in? Yeg'iz aytınız indi. Qizlar shundan da yoliqtirmay qaydagiz aytik. Ber yigit. Barıg'izga deb tanish bo'lgan jır. Bulat Nig'matullin. Milawshalar o'sgan olanda. Hayırlı geç Kozan. Bayram nasıl dostlar? Milevşeler üsken alanlarına Dalaşaktan silimi yarattım Uçlaşının gitmemenim Ya hislerim yollattım Milevşeler Kızım kimselerde yazın şeştegada alanda Kaşlarımda bile üşerler dur Kabaklandı indi yanmadan Milevşeler üsken alanlarını Aşaktan silim yarattım Buçuna şunun gitmeyelim Diğer hislerimde yalattım Milevşeler üsken alanlarını Aşaktan silim yarattım
Казахстан артисты Булат Нигматуллин. Зур рахмет. Бик зур рахмет, достар. Кадерле тамашачыларыбыз, кайнар алкышлар белән хәзер Дилә Нигматуллинаны каршылыйбыз. Hürmetli Kazanlılar, bayramlar bilen sizde. Bir işraşınız bir kıymetiler, şılay bir işraşlar sizden için. Şiirdeki barış raşular, ışıklı tügüldüler. Bir-birsini izlep tabalar, şınlap tuğan yürekler. Belkizlikte, belki yürekte, bizning yürekli beşe. Her işraşu yazmışlar, in gayrı erişe. Belkizlikte, belki yürekte, bizning yürekli beşe. Her işraşu yazmışlar, in gayrı erişe. Urga görünmeli şirke, uğrayın bizning yollar. Şu yollar bizni eşiksiz, her şey işraştırarlar. Belkizlikte, belki yürekte, bizning yürekli beşe. Her işraşu yazmışlar, in gayrı erişe. Belkizlikte, belki yürekte, bizning yürekli beşe. Her işraşu yazmışlar, in gayrı erişe. Merjenlerle sivrilsek de türlü türlü yollarga tutmuş barıdır kirige şiya bir muyunu sağa. Belkizlikte, belki yürekte, bizning yürekli beşe. Her işraşu yazmışlar, in gayrı erişe. Belkizlikte, belki yürekte, bizning yürekli beşe. Her işraşu yazmışlar, in gayrı erişe. Her işraşu yazmışlar, in gayrı erişe. Dile Nigmatullina. Zor rahmet. Rahmet bek zor. O'zingizga rahmat Dile. Рөстәм, Әйе, нигә тормышта романтика бик аз икән ул, ә? романтика? Әйе. Картаян исойрак. Шулай тыйладыңадыр Гөлназ, яшьләребез бара бит инде. Миңа калсам да эш яшьтә түгел. Ә нидә? Мәсәлән, элек хатын-кызларга, аларның исемнәренә багышлап җырлар иҗат иткәннәр. Мәсәлән, Хәмдия, Галия Бану. Ә хәзер юк. Гөлназ, мен җырчы егетләрне хәтта аңлыйм да. Әйтик менә мин җырчы егет булсам, ди, хатыным була торып, үмидине башка кыз исемен җырлый алмыйм. Хатын алда яхшы түгел, өйгә кайтасы бар. Ә син нидә хатыныма багышлап җырлар җырла? Өйдә ул башкача. Өйдә ул шәхси тормыш. Һәм гомумән өйдә исем белән эндәше юк бит инде. Үзең беләсең, анда күбрәк җанварлар, кошлар, Хайваннар. Тәүбә, тәүбә, мин бит хайваннар димим, Гөлназ. Хайван булса ул булыр иде. Сыер, сарык, үгез, эт. Әмдә башкача, кышчыгым, тышкаткаем,
Uyan Әйдә, kayın bu булды siketi. җитте тынычлан, Рөстәм шушы урында туктап торыйк. Яхшы чакта һәм инде шушында сәхнәбез түренә, тамашачыларыбыз белән бергәләп алкышлап Татарстанның халык артисты Виталий Агаповны чакырыйк. Хәлимә Yerimde basar için eğer bunu inkar ister bir işin bu dünyada sen gibi bir ferişte ey Halime Halime gelsin benim kaleme baskıcılar uçaran bir içine sevgi ey Halime Halime gelsin benim kaleme baskıcılar uçaran bir içine sevgi Sihirli vatan oturgan Ögüllerim tüder tüder Sihir siyem sihir güder Kirek benim abüder Ey Halime Halime Gelsin benim kaleme Bastancılar uçaran bir içine sevgi Ey Halime Halime gelsin benim kaleme baskıcılar uçaran bir içine sevgi Siyah gönüllegim Siyah dolu yüreğim Yansın eylesin ışık Yaltarına üzerime Ey Halime Halime Gelsin benim kaleme Baskıcılar uçaran bir biçimde sevgi Ey Halime Halime gelsin benim kaleme baskıcılar uçaran bir biçimde sevgi Baba bu Medeniyet hem Sergen Koleji'ne komutanları bilgelik gibi Hey! Ey Halime Halime gelsin benim kaleme baskıcılar uçaran bir biçimde sevgi Ey Halime Halime gelsin benim kaleme baskıcılar uçaran bir biçimde sevgi baskıcılar uçaran bir biçimde sevgi bir biçimde sevgi Бик рәхмәт, кадерле дуслар. Менә шулай сезгә шушы җыр белән шаулы жакларыннан жалкынлы кайнар сәлам алып килдем. Бәйрәм белән сезне, кадерле дуслар. Специаль шәпәләрне салып күрсәттем. Шәше башымнан качмадымы икән дигән сорауга җавап биреп. Шулай бит, шәш нормально. Питание достаточно. Шуңа күрә, кадерле дуслар, чыннан да инде бүген безнең республикада, безнең йортыбызда матур бәйрәм. Шушы бәйрәм белән барыгызны котлап, барыгызга да әймәт тормышта уңайлыклар, җайлыклар һәм инде әлбәттә
Бәхетләр теләсем килә. Бәйрәм белән сезне. Әйді, тағын бір шалдан келгеш бітіне бір жыр білән булмышылар еді. Тағын бір жыр жырласым келе, әткейлерге бағышланған жырым. Әскер Қашбөлін сөзлері менің күйім, ұнытмағыз, ялғыз әдейлеріні. Unutmağız yalnız etilerini
Salmağız yolumuz etilerine. Unutmağız yalnız etilerine. Татарстан'dan хор артисті Виталий Агапов. Индира, Әу, қара неше сағат концерт алып барабыз инде, ме? әйе шул, бүләк бирүше дә юк. Қара әле, бу егетләрне әйтәм инде, әйме? Нәрсә генә карап йөри торганнардыр? Нәрсе маташтырасыз сіз анды? Рөстәм дус, менә карале. Янәшәңдә 2 шибәр кыз басып тора. Шуларның берсенә генә булса да, миңа гына булса да бүләк әзерләдеңме син? Әлбәттә әзірләдім. Шибәр, қию, ақыллы егет белән бір сәхнәдә басып тұру. Азат Абитов, Кайда ул? Кайда кайсы як? Мен вообще үзеп турында әйтәйде. Рөстәм, сине көндә күрәбез бит инде. Булмаса, берәр үзенчә этлек булса да әйт инде. Телим, хәзер икегезгә дә бер юлы. Икегезгә дә тормышка ашырлык итеп торыйм. Мин сезгә телим, аккышлар мәхәббәтегә дә ярату. Икегезгә дә бай кияүләр насип булсын диде. Амин. Амин. Байлар юкмы? Бар. Сөйләшербез. Я? Нәрсә? Шакырыйк? Шакырыбыз әле. Ну, кем кирәге, шуны шакырыгыз. Азат Абитов, каршы алыгыз. Aşık yırak şiirlerden akış düşer güllerge Bakıp geyimizlerge Minnet düşen güllerge, akışlarına gözlerge, bəxtimin izlerge. Yüzekseydi güllerde, akışlarday parlaşır, Üdeseydi hünermiş, uçuşlarda yanaşır. Yaşarıydı bəxtdən, bırakış bulsa qədər, yüreklerdi büllerinden tutanlar Küllerinin zengel sütüsü, vakıtınlar tibrelişi, nirkeller jirler ise. Başlarım boşlarga salır Suyun azlarında kalır Akışları bulkan içer Yüzesiydi güllerde, akışlarday parlaşır, Üdesiydi hünermiş,
Tanışkan yazmışlarda Yüzeseydi günlerde o kuşlarday parlaşır Giteseydi ömrüne şu kuşlarda yanlaşır Yaşarıydı bakırda ona kuş bulsa Yüreklerini duyarına tutamanlar Ne bu kızlarını eğitime kim kireçli çakırını diyenleri Azat'la bütünlüğü baklara eğlengen. Gülsinin turunda eğitmedilerle Azat'ı bitip Gülsinin Abdüllin'e. Yüreğim yorulacak. Yürek yorulacak. Sende yürek var mı ne yok? Bugünkü güne kadar var ideli. Нәрсе булдысың, бәлки су китерергә? Yok suğuna bulur salgımında. Olaysa sen yüreğinde durmam, akılına buna doyan indiristем. Bulsa koyanı reyva kılına. Нәрсе булдысың? Uf, hazırım atıp korayım. Ne başka simaslık hal. Gadette mine duya cırlatlar mine Azat bilen Gülsün, değil mi? Onlardan birisi zur, birisi kişkine. Amında. Anladın mı? Ben anladım. İki sur artistan durgan büyük sur duet. Ünaliseli yigit Hamileysen Mahmudova. Мөхәббәт күбәләге. Anla
Элек кичке уеннарда булу өчен гармон тавышы да җиткән. Нишләп әле элек? Хәзер дә шулай. Каршы алыгыз, дуслар, сезнең өчен Айнур Моратов уйный. Ilfardos. Әйе? Әйтәле менә, мен бер әйбер турында уйлап бирим, әйме? Менә без истә хәтерлисеңме? Субханаллах. Без мәктәптә укыганда безнең классташ кызларыбыз безгә караганда тизрәк үсәләр иде, тизрәк өлгерәләр иде. Шулай бит? Шулай. Табигать шулай яраткан шикелле. Табигать түгел. Хатын кызлар бит, алар табигатька буйсынмыйлар. Нишләп? Соң уйлап кара. Мәктәптә алар бездән тизрәк үссәләр, соң мантык ягынан уйлап карасаң, алар тизрәк картаярга тиеш. Алар еллар үткән саен матураялар да матураялар. Монысы инде Ходай шулай яраткан Рөстәм. Каршылыгыз һәр вакыт шибәр, һәр вакыт яшь, Илсия Бәдретдинова.
düşmesin yüreğime Muhabbetim bir şırmasa Baytan şaka Kışkırırak rahatlanır Kara geçin taşlatırıp yatta Şığırsın mı parçalarına Bile ödünüz kadar Kardeşim taşlatırıp yatta Şırırsın mı parçalarına Aralarında bulur güllerinde Bağlamadım şuraya bağlamadım Ayaktan sayılıp gelen gibi Boğulup duramam su dağları Sizce kadın bir baytarıydı Sizce kadın bir yüreğiydi Ayınlarım ay hay abi gel Sevildiren dolaşalım ben Ayınlardan yaktım ortama Ayınlar ay hay abi gel Sevildiren dolaşalım ben Ayınlardan yaktım ortama Bu bir bekletmez Yok yoklamayı getir yoklama Bu bir bekletmez Yok yoklamayı getir yoklama O zaman konuştuk ya bir gelen Aklım kalmadın yağmur Yakla yağmursun gel otur Aykımsın aylar uzlaş Kadir uyumu gelmiyor Suluyumda Düşseme gel suluyuna Dağlarımın bir bana aşağına Üzülüp Düşseme gel suluyuna Dağlarımın bir bana aşağına Bakşalarda şaşar atasın oturtkanı bürülürgen Akşamda şaşar odasıyla oturtkanı bürülürgen Udasını tutasın mandik bakmışsın bürülürgen Bürülürgen Sağlındırın bürülürgen Bugün millet kuşlarında sine dedim bürülürgen Sindalıymış emin şanı bir rüya para bürülürgen Bürülürgen Sağlındırın bürülürgen Ağlayı dergek yürek şu dolayı dergek yürek Ağlayı dergek yürek şu dolayı dergek yürek Gümşolaş kadri tetravanı dergek yürek Kaydık ki dergek yürek Basarıstan Sizle işini günden yaşın Sizle işini günden yaşın Şu ışı Dağlarıstanda Basarıstan Sizle işini günden yaşın Sizle işini günden yaşın Şu ışı Dağlarıstanda Sizle işini günden yaşın Sizle işini günden yaşın Şu ışı Dağlarıstanda Hayraklar size Bir zoraklar size Ülsiye Bedrettinova Eşliğe bilesiz, yağlıda bilesiz Bayramlar bilesiz Kadını, mücadele Ülsiye Bedrettinova tamamen icra Türk'ünü Bizden hadi eyde bulmanıyım
көзгөгө карагач, чаткына уятта булырга тиеш. Өзү рахмат. Илсия Бадретдинова. Давай путем начали, Илсия Бадретдинова. Илсия Бадретдинова. Илсия, сәхнәгә рәхим ит. Biz de seni yaratamadık diye. Evet dostlar, mine şulay jayda uzып китте, көз җитте. Көз инде ул мул умыр чыры шулай бит. Әйе, көз ул менә җәй буе бил бөгеп үстергәннәрне банкаларга тутыру чыры дигәнсең. Ничек рәхәт бит, әйгел. Сезгә рәхәт ул. Җыеп кертеп бирәсез дә калганнарын турарга, юарга, банкаларын юарга, аларны парландырырга, аннан туралган юылган помидор кыярларны шул банкаларга тутырырга. Әле аның белән эше бетсә ярый, яныгызга килеп ярты көн ялварып йөргә кирәк шул банкаларның капкачын барып бирәле дип. Алай гынамысың әле? Кыш җитүгә, кунаклар җыелгач, утырасыз. Мен япкан банкалар дип, ачып китереп. Нигә әйттең? Ник башладың бу сүзне? Алия Карачуринаның нәрсәләр япканын белергә теләгәчтер инде. Син каян беләсең аны? Соң ир-атларның уенда ике генә әйбер инде. Ашау һәм хатын-кызлар. Я. Ярый, үзем бирергә чакырыйк әле. Алия Карачурина. Каршы алыгыз.
Karachurina. Güzel rahmet. Aliya Karachurina. Kızlar. Kızlar çıkınız hele. Kızlar. Çık. Mağdur itip çıkalar biter. Kuşağınız hele üzerine. Kızlar en güzeli koysunuz o. Nerse buldu İrfan? Tizilip basınız hele. Tak, revizya. Sin token. Sin kişiye. Нишләп йөрисең син, нәрсә ачыклыйсың син, Илфат? Син дә түгел, ярар, аңлатырмын, бар кирегез. Барыгыз, бар. Мен әйтәм, Ришат Тухватуллин кемне эзлигән ул? Зәңгәр күзле кызны сагынам дип. Үзеннән сорыйк әле, Ришат Тухватуллин! Murat Gaysin. Şöyle konuşuruz. Sinan Baran. Rakım edip durmaz. Yeah.
Dilşat Fatule. Rüstem, мен бір әйбетін аңлап тұра алмаймын. Аңлап бітіре алмайсың? Ие. Соң балақайым яш бітәлі сен. Рахмет. Менә әйт әле миңа, ни өчен быел безнең Казаныбызга 1013 яшь тулды? Шуны белмисеңме? Юк. Тыңла. Демәк, шәһәребездә археологик казылмалар барган вакытта 1005 елгы алтын акча табалар. Һәм шуңа нигезләнеп, демәк, Казанның туган көне булган 1005 елда дип теркәп куялар рәсми рәвештә менә. Тукта, минем әлеге көндә бернинди алтын тәңкәм дә юк. Димәк, рәсми рәвештә мин әле тумаганда. Юк, димәк әле синдә археологик казылмалар булмаган. Нәрсә? Әйдә аңлатырмын. Сәхнәдә Илдар Хәкимов. Юк, тукта, Рөстәм, аңлатам. Әйдә, кил монда балакайым, әйдә. Сағынып яна йөрәк, очрашабыз ник сирәк. Яшәр өчен, яшьләр өчен миңа бары син кирәк. Сиңа барыр юлымда үсә куе тал тирәк. Адаштырмас өчен юлга миңа бары син кирәк. Мең төрле газапларны сыйдыра битер йөрәк. Иң бәхетле булыр өчен миңа син генә кирәк. Мең төрле газапларны сыйдыра битер йөрәк. Иң бәхетле булыр өчен миңа син генә кирәк. Şuna özek, serlerimde sileş, mina var sin gerek. Yaratıldı barıştan, güller öse dizerek. Kina kulun gireş, mina var sin gerek. Menterli gazaplarına sıydıra giderek. Kimde felli bulur, mina sin gerek. Menterli gazaplarına sıydıra giderek. Kimde Rahmat dostlar, bayram bilan. Hozir tog'inda qo'ynarroq olqishlar bilan Tataristonning atqazangan artisti Go'zal Urazovani chaqiramiz. Salam Qozon, bayram bilan. Nişiken hamar senin dağım, bir neşikte günlerimi yuvatalım. Nişiken kaya varım kaya gideyim, sarıyım ağını gene gene yikin südeyim. Niye bulay niye
Gitti. Keyifleriniz nişik dostlar? Yaxşı mı? Biz hadi şaşı yağından kilemiz. Şimdi gürlü konsert bara. Anda biz jırladık da şunu meydem. Piramidada küteler bizni. 10 minutluk yolunu bütün şaharını uğrap keldik. Elde kelip jetiştik. Rahmet yoksun kütkeniz için. Şulay dostlar. Kazan şunday matur her vakit. Bütün konaklarını yaratıp kütüp ola. Bugün indi şın bayramı. Tatarstanımızın şunday matur bayramı. Barçabızны şın kumlan. Təbriklisim kile. Бәхетте, шатлыкта ел сайын шушы bayram bizni gürletip uzdырыга bulsun. Her vakit maturlar bulunuz, her vakit yaxşılar bulunuz diyesim kile. Rahmet. Жырлыйбыз mı? Красивая, хорошая песня алыйга. Бергәләп. Siz kирәк монда.
көткән мизгел инде килеп тә җитте. Нәрсә әле салютка чыгабызмы инде? Юк инде, аннан шәбрәк. Өйгә кайтабызмы? Юк инде, кайтмыйбыз әле. Әллә инде иртәгә эшкә чыкмаска дип игълан итәләрме? Юк, алай да түгел. Ялыктырма инде, әйт инде алайса. Әйтәм, кызлар, хөрмәтле тамашачыбыз, беләсезме, безне бүген бәйрәм белән котларга дип кем килде? Айдар Галимов. Ялыктырма тамашачыбыз, озак көттермәй Айдар әфәндедән. Чакырып биргә. Сөйкле тамашачыбыз, кайнар алкышлар белән әйдәгез каршылыйк әле. Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Айдар Галимов. Bayramlar Tataristan, bayramlar Kazan, bayramlar Tatar halkı. Мен шуны айтасың келе достар, мен турыдан-туры эфирға бүтін тайын баша мөрәҗәгать иттем инде. Шулай да бүгенге бәйрәм ул зур вакыйга. Ничә еллар инде ул вакыйга. Ул Татарстанда яшәгән татарлар өчен түгел. Ул бөтен дөнья буйлап сибелгән татарларның да бәйрәме, Башкортстан татарларының да һәм башкортларның да шатлыклы мизгелләре. Шуны белегез. Һәм бик күп башка милләт вәкилләренең, башка регионнарның, башка республикаларның. Чөнки Татарстан ул үрнәк, Татарстанның суверенитеты республикасы иле булса, башкаларныкы да
булырга мөмкин дигән ниндидер хыял бар, ниндидер максат бар. Телебез булсын, динебез булсын, илебез булсын, киләчәгебез булсын. Шунда. Рәхмәт. Dünyalarının sihri yollarına iki yürek birge eğlenir. Şunun sihri iner dollarında dünya aşmaklarına eğlenir. Yazılan yazmışız, kalıran yalışız, Utta yanıp kıyır süyürler. Şadlık şişmesine Mehmet dağlarına Şuşu ziyirlerden değiller. Yazılan yazmışız, kalıran yalışırız, Utta yanıp kıyır süyürler. Şadlık şişmesine Mehmet dağlarına Şuşu ziyirlerden değiller. Yalnızlıkta aldırmasın pınar, yerden gitsin yalnız yarlara. İki yürek birge bulsarına, kılsınlar ütte canlarına. Yazılan yazmışız, kılıran yalgışız, Utta yanıp kıyır süyürler. Şanlık şişmesine Mehmet dağlarına Şuşu ziyirlerden değiller. Dünyalarının sihri yollarında Uriledir ömür yılları. Sen yanımda bulsa eğer irken Jırlap öter durmuş yolları. Yazılan yazmışız, kılıgan yalışırız, Utta yanıp kıyır süyürler. Şadlık çeşmesine Mehmet dağlarına Şuşu ziyirlerden değiller. Yazılan yazmışız, kalıgan yalgışırız, Utta yanıp kıyır süyürler. Şadlık çeşmesine Mehmet dağlarına Şuşu ziyirlerden değiller. Şadlık çeşmesine Mehmet dağlarına Şuşu ziyirlerden değiller. Şuşu ziyirlerden değiller. Tataristan'dan hem Bozkır'dan xalq artisti Aydar Galimov. Aydar Galimov. Hörmətli tamaşaçılar, менә шулай әкренләп инде бәйрәм концертыбыз ахырына да якынлаша. Һәм икән дихаябыз алдыбыз бергә сахнада. Менә шулай концертны төгәлләгәнче әйдәгез бергәләп Болгар радиосы гимнын җырлап алыйк әле. Килешәсезме минем белән? Бик рәхәтләнеп, әгәр дә безнең белән бергә кушылып тыңласалар, безнең тамашачыларыбыз
Yirge de mümkün. Bayram gününde 3 sene davamında bizim bilen birlikte bulganınız için zor rahmet sizge. Eydiniz kuzumuzga bir alkışlayın. Esenliği bulunuz dostlar. Gilesi şırışlara kadar olunuz. Kolular acısı bilen birlikte bulunuz. Zor rahmet sizge. Bayram günü. Sağ olun. Kilesi şiraflarına kadar. Bayram bilen. Tatar Inform 1990 yıldan beri Tatar hem Rus tillerinde yangalıklar hazırlayız. Kompüter, planshet, smartfonda. Yangalıklar, fikir, күзәтү.